za zaveru ćutanja o skrnavljenju. Ovako bi Miroslavljevo evanđelje trebalo da izgleda sa velikim u zlato ugraviranim slovom B na stranici broj 2, koje označava početak drugog poglavlja evanđelja po Jovanu. Ali kako tvrde Veljko Topalović i Boško Savković, poslednji snimak koji je prošle godine napravila SANU otkriva da je prilikom konzervacije 1998. najvažnija srpska knjiga pogrešno ukoričena. Jedva smo našli ovaj snimak koji praktično niko nije pogledao na internetu i na osnovu tog snimka jasno je da se nasuprot stranice broj 1 nalazi stranica broj 14. Neki stručnjak Narodne biblioteke i Narodnog muzeja i Ministarstva kulture je knjigovedstvu dostavio stranice poslagane ovim redom, znači prva pa 14. Prva stranica Miroslavljevog evanđelja je leva, zato što je ono bilo zalepljeno prva stranica je bila zalepljena za drvenu dasku. Znamo sigurno da posle 14. stranice sledi 15. zato što to nisu mogli da promene, ali ne znamo šta sledi dalje. Ne znamo da li posle 15. stranice sledi stvarno druga stranica ili neka 122. Ne znamo ni da li su sve stranice i dalje u originalu. To ćemo znati kada Akademija nauka dostavi svoje snimke. A SANU je već najavio da će kompletan snimak za digitalizaciju Miroslavljevog evanđelja dostaviti samo naručiocu posla Ministarstvu kulture. Topalović tvrdi, postoje i druga oštećenja. Nasumičnom proverom primetili smo i da nedostaje zlato na pojedinim inicijalima. Na krilu te barske ptice na našem snimku se vidi da postoji zlato, a na snimku Narodne biblioteke Srbije posle konzervacije tog zlata više nema. Autor dokumentarnog filma o Miroslavljevom evanđelju U početku beše reč, Boško Savković, ukazuje na nekadašnju ministarku kulture iz vremena Miloševićeve vlasti, Nadu Popović-Perišić, kao na najodgovorniju za lošu konzervaciju 1998. za koju je država platila 1,6 miliona nemačkih maraka. Ne postoji član zakona krivičnog koji se zove veleizdaja. Ne postoji. Ali ovako nešto uraditi, ovo je veleizdaja svih nacionalnih interesa, znači svega onoga što je nama kao, bez obzira da li smo levi, desni i tako dalje, važno, a to je da smo Srbi, da je ovo najstarija knjiga i koren naše pismenosti i koren našeg jezika. Ovo je čin veleizdaje. Ovo je čist genocid nad knjigom, ovo je ratni zločin koji je učinjen nad jednim pisanim dokumentom. Za ovakve stvari ne bi smeo da postoji rok zastarelosti. Umeđu vremenu nije razrešeno ni pitanje 166. lista knjige, koga je svojevremeno ruski monah istrgao i odneo sa Hilandara, a koji se nalazi u muzeju u Sankt Peterburgu. Potpisan je međudržavni sporazum po kome će Srbija dati 7 slika Nikolaja Reriha, koje su bez sumnje vlasništvo Srbije, za tu stranicu Miroslavljevog evanđelja koja je na sumnjiv način došla u posed Rusije. Ipak taj sporazum iz 2019. još nije realizovan. Petar Gajić, N1 Beograd. A večeras od 9 na N1 pogledajte dokumentarni film o Miroslavljevom evanđelju U početku beše reč, autor je Boško Savković. Novinar i urednik Insajder televizije i doskorašnji urednik novina Nova Igor Karanov preminuo je sinoć u Beogradu u 49. godini. Iznenadni i prerani odlazak Karanova za Insajder televiziju je veliki gubitak. Ne samo zbog činjenice da je bio riznica znanja i lepote reči,